kiri, kanan. Dan nampak leko saya, angket saya. Cak di Halaman Decha dulu ya. Halaman Decha. Tahan mereka. Ayo mereka. Nah, kita putar sih kiri kanan. Nah. Jalan ke depan, jalan di depan. Jalan full step. Ini Celek Wahyu ya. Jam 11 malam. Ini jam 11 malam kondisi di titanium komputer. Ini titanium komputer, bos titanium komputer. Kondisi situasi terkini jam 11 malam. Nah, kita lanjut. Lanjut.
Jalan Hamka.